88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJB 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maimimi si Ago na Biyernes Pangasinan Dagupan. Wadyala Susaray Balitan Matua. SBM say kabusol nasaray managbalikas na tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matua with JCB Joseph Kanilang Bakani. Kanta may team at technical side jad sayan Ago na Biyernes. Pet suggest lahat ng talagagik at bulan na Abril at taon 2026 ang kapiorom si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Ni maimimis so saray balita at sayan agaw. Kanyan sa kuwang ko ni man maimimis si agaw na Biyernes. Tani manunalat tanatatang tanagagik ipakaimisan na balang sinansake at sigatayo at satan so balita ya say gobyerno at walay pulaing ya ginawa data tang tanagagik ya no iner at inanunsyo ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ya mangipatunton sa Department of Transportation sa DOTR na sa may tatawagan dan Service Contracting Program para saray operators tan saray drivers na saray pampublikong nuluganan malapo at saray Abril 15 Abril 15 next week ita natatang tanagagik at sa may video message to ng presidente sa ikwanto si Katuya so apan kakasakayan na sara may kabyangan na Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport Committee. Jad sayan jad silong na sayan programa at bayaran na sa gobyerno operators and drivers na anggad satay 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro ya sikatutan sumakarom at sa may naalmuda kanilang kita mula sa pamasahe. Para sa commuters ballot, idanda tayo na 20% discount. Singa tayo, senior citizen ya amin. Although, siya talagang aminan ko la, kabyangan na lay senior citizen. Tanabot ko la may edad. Ya kaukulan at mimiyembro ka at sa Senior Citizen Association of the Philippines. Nangyuta na ya. Natan, so walay 20% discount. At sa pamasahe, may ruta, kung saan ang mga ruta nito ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga ruta ng bus para mas maging maayos, mabilis at maasahan
ang biyahe. Natan ay service contracting program at ipatunton at intiron bansa. Aliwan jad Metro Manila labat. Nuag ingat at jad intiron na Pilipinas. Ha? Na kung saan saksaklaw ito o sasaklaw ito sa humigit kumulang na 50,000 na mga public utility vehicles, 1,000 operators at aabot sa 15 million na pasaheros. Ha? 15 million na pasaheros. So, sa ikwanto ng Presidente, ipatuntundayan programa sa mga off-peak hours para masigurong may masasakyan pa rin ang taong bayan kahit hindi sa rush hour. Lahat din ang sasali sa programa may GPS monitoring. Tapyan ag kayo man saol, walay GPS monitoring, tapyan dyan tan na siguro so sa may aktual ya biyahe tan na moksoy ya serbisyo. Sakitan, at saray na yarin makapaimi sa balita tayo at saan kabosan. Sa isa ko ini, may rollback na pressure crudo. Ang gamanuntan, walay nalik na tayon rollback lalamat. Sa ikwan data tang tanagagik, nalik na tiya, nalik na nasari motorista, so sayay kahit konti, bahagyang ginhawa yakwanda, dahil sa inaasahang bahagyang pagbaba nasa presyo na sa may produktong petrolyo at Pilipinas at sayay untumbok ya simba. Kanyan may salamat tayo at sa tayo agawan duay simba ya ceasefire, pero uila ko mo niya tuloy-tuloy latan ya ceasefire at atong tanagagik tan tuloy tapian unta na tuloy-tuloy matla. So sa may iliksab na sa pressure crudo. At unong at MOPS base sa mean of Platts Singapore prices and premiums at atong tanagagik MAPS ya tatawagan da, base sa MAPS trading sa unang 3 araw ng linggo, ito po yung mga estimated reductions sa pump prices ng mga crudo na tatakbo ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro. Sa diesel po yan. Sa gasolina naman, inaasahang bababa ng hanggang piso. Andi balin piso, basta limagsabagagig. Piso kada litro. At ang projections naman nito, maaari pang magbago, depende sa resulta ng trading hanggang sa Biyernes, Abril, Agis, at sayin agaw at atong tanagagig. At sayin agaw. Pero sa ikwandalante, modest rebounds are seen based on today's projections. So sakitan niya makapaimi sa balita at sayin kabosan. Another one, merong ibibigay na 10 pesos per liter na fuel subsidy mo. 10 pesos per liter fuel subsidy sa mga PUVs. Inararudara PUVs Anin ninyo ay magpapatupad ang pamahalaan ng 10 pisong bawas kada litro ng langis sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. For 3 months at atong tanagagig. Ito po ang inanunsyo ng Pangulong BBM matapos ang pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ulit Committee. So sisimulan po yan sa National Capital Region at sa susunod na linggo mauuna naman itong ipatupad sa Commonwealth at palalawakin sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, puro Metro Manila matyamin niya ay banon tura may walad kinay probinsya balot Mr. President. It's unfair. Aki puro Metro Manila labat. Panuntura may walad probinsya sinadjat Pangasinan.
marami din tayong mga jeepney operators, PUBs po dito. Marami rin din po tayong mga commuters. Di bali, bawat ilat sa may 20% discount. 20% discount. Sa kini, yung makapaimis, makapaimis mat ya balita niya para sa ramay man-maintenance. Ne? Sa ibabaga na sa Department of Health natan, atay presyo na saray tambal, aga kuno o natagay, ang gadsay bulan na Hunyo. April tan May. So, enjoy yung tinipigay bulan. Manlapot ang gad May. Manlapot sa bulan, Abril, yung gad May, enjoy yung tinitan. Pero no Hunyo, walay increase. Pero tiniyak ng Department of Health na wala pang magaganap na pagtataas ang presyo ng medisina sa ating bansa sa kabila ng krisis sa langis. Unang at kinang DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, walang mararamdamang pagtataas ang presyo ng gamot hanggang Hunyo ng 2026. Kung may karagdagan man anyang gastusin, ay kalimitang galing ito sa hirap sa logistics at transportasyon. Antay lata na tatang tanagagig, siyempre, when you speak about logistics and transportation, kailangan mo ring ibiyahe iraratan niya tambal, agundan. Ibiyahe iraratan niya tambal, maglibalot sa krudo, so may add-ons na tinatawag. Okay? So, hindi lang ang gamot, lahat naman yan ay pati mga gulay, pati mga ibang mga bagay ay naapektuhan dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Pero siniguro naman ni Domingo na handa ang pamahalaan na sagutin ang anumang labis na halaga ng medisina at medical supply sakaling tumaas ang presyo nito sa Hulyo. Sa ikwanto ng Domingo, aliwan Sunday, basta Domingo at atong tanagagig sa mundo ng kalusugan, meron tayong financing arm. Yan po ang PhilHealth. Ang PhilHealth ay maaring magtaas ng benepisyo basta po sigurado at nag-ongoing na yung ating mga usapan sa ating mga industriya na tama yung deklarasyon na ito, na ito talaga yung nakasulat sa libro nila na pasweldo, pakuryente, paggasolina. Basta ang importante po sa amin, kwanto ng Domingo, is yung sinasabi namin dati na unbundling or breakdown ng mga cost, ng mga cost at atong tanagagi costs, para makita natin na may bili na saray gastos da. Yung mga libro kung ano ba rito talaga yung dahilan ng pagtaas ng presyo. Ay monitor yo sirin, tapi anuntan na ta. Ag kami matkaskasya niya, walalay anto may maintenance agantan, siyempre dyan itatakon mo lang ti aga napukpukan kasi kwanda man lang ti dalanto kung kakapoy mo lang makinaryay laman, yan dyan ikakapoy na makinaryay laman kaukulan so samay maintenance. Untan matad luluganan tan, tapin agong kapoy sa makinarya luluganan, walay maintenance tutan. Untan matad laman na to, agong tan. So we needed all those maintenance to keep us alive. Oh, by the way, nakikiramay pala tayo sa ating classmate, ating butihing classmate na si Ruby Rayat Bernardino. Pumanaw na kasi yung kanyang mama, condolence classmate. At pinapaalam din at saray kabulog-bulugan, kakanayon, kabkabat, nasay andilad-bilaya si Marcelino Hilomen Moyrong. Si Katoson andid bilay sa nan April 6, 2026 say tulor nagawa sa no April 14, 2026 at oras na las 7:30 at kabuasan ditan imisa ditan at St. Peter and Paul Parish at Calasiao
insan Ipunpon at People's Memorial Park. Sa bangkay tunatan ng Mr. Marcelino Hilumin Moyrung sa watan natan niya lalamayan at Purok 2 Bud Kalasyaw, Pangasinan, demand at Moyrung residence. Papakabat at sa kakanayon kabalos-balos sa Linawa, kakanayon ng Marcelino Hilumin Moyrung ya si kato at nandilagbilay sa April 6, 2026. Yasay tulor to nagawa sa April 14, alas 7:30 na kabuwasan. Uy, paghandaan po natin to mga kababayan mga kapaborito, pantaryang tipay tani wala ibabaga natan na pag-asa ya walay unloob ya super typhoon. Super typhoon nagbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ay agi, ipakita nga natin yung picture, Engineer Nixon. Tani ganito po kalawak kung bakit na tinawag na super typhoon yung papasok na bagyong yan, kasi napakalawak po. Mukhang sasakupin niya ang buong Pilipinas. Apmunan to at kabalag kakasil na sayan bagyo agagig. First, yung bagyon unloob at Pilipinas, Pilplimiron bagyutan. Kasi sikatutan natin so aktibong tropical cyclone na nakita po ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahan magiging isang super typhoon oras na ito ay pumasok sa ating bansa. Sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay namataan sa layong 2,845 kilometers silangan ng northeastern Mindanao na may taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Medyo maksilya. Ngayon, pag ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang pangalan po ng bagyo ay tatawaging Kaloy. Kaloy. So, sa kasalukuyan, ang naturang bagyo ay wala pang epekto sa ating bansa, lalo na sa Eastern Visayas. Ayon sa pag-asa, may tsansang magbago ng direksyon ng bagyo. Ay, salamat. Kung may tsansang magbago ng direksyon, ipagdasal natin, Pagdasal natin. Ayon sa pag-asa, may tsansang magbago ng direksyon ng bagyo, pero may mababang tsansa na bumagsak sa lupa. Kahapon ng umaga, ang Ridge of a High Pressure Area o HPA ay nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, samantalang magdadala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang localized thunderstorms. So wala pa namang binabanggit kung kailan papasok sa Philippine Area of Responsibility ang naturang super typhoon. Ay, idasal tila tatang tanagagig. Idasal tila. Sinasaya so gagawin natin na sa simbaan tayo manggawaran na sa may dasal. Walay nagawan na padasal. Tapyan na for world peace at atang tanagagig. Dadauluan mismo na sa St. John's Cathedral. Actually, sayay Sunday, wala nagawan Divine Mercy Sunday, April 12, 2026. No walay Divine Mercy ya picture at sa rekab kaabungan yo awit yo. Alas 2 ng araw, walay assembly, demand at arapan na sa cathedral. Sana at 2:10 in the afternoon, walay nagawan libot, entrance procession going to the altar. Bityo raratan so saray pictures na sa Divine Mercy. Minsan at 2:20 p.m.
walay nagawan exposition of the Blessed Sacrament, Chaplet of the Divine Mercy, and Divine Praises to the Blessed Sacrament. Isan alas 3 ng araw, walay nagawan solemn Eucharistic celebration to be presided by Reverend Father Gerald Jimenez. Say parochial vicar na Dagupan Cathedral at ating Tanagagi. Natan, abilakmat lang lamang sa simbahan at atong Tanagagi. Congratulations! At kinan Cardinal Tagle, wala ni sa kay Bishop Agagik, sa kay Bishop so Naitdan, Cardinal Tagle plus 2 Filipino bishops named to Vatican Communications Dicastery. Balibalin balita yata itong Tanagagik. So, ibig sabihin, namamayagpag ang mga Pilipino sa Vatican. Congratulations, congratulations. Headed by Cardinal Antonio Tagle. Anapan ko may kinjay anapan ko atatang Tanagagik may gawin ya amay prayer vigil for world peace. Rumukon sa siya. Dagupan Metropolitan Cathedral. In response to our Holy Father Pope Leo XIV's announcement to organize a special prayer vigil for world peace, to implore the gift of peace and to renew our commitment to dialogue, reconciliation, and non-violence. Wala nagawan prayer vigil na was April 11, 2026, Saturday at 6 o'clock in the evening. In the evening, tanatatang Tanagagik. Wala exposition of Blessed Sacrament, act of consecration to the Divine Mercy to be led by Archbishop Socrates Villegas. And by the way, i-share ko pa si kayo yay. So, panawagan to ng Father Gerald. Wala insan ko partner. Pining na mula si Father Gerald. At saya invitation to the Feast of the Divine Mercy. Pakinggan po natin si Father Gerald maya-maya sa kanyang invitation sa lahat to join this very important event sa simbahan. At ipagdasal na rin po natin na sana matapos na nasumsumpalaya sugira tatong Tanagagik tapyan jontan makaimas sila makakintimat at saya so itatagay patuloy itatagay na sa presyo gasolina nasa krudo at atong Tanagagik. Ready na partner si Father Gerald? Tadyad sa rin Bagtagagik, what we need is kaukulan tayo ratan sa prayers at sa rin kaplasan. For world peace talaga. Tapyan jaruntan at kasi apektado apektado sa world market at saya. Ano ninyo, nun agawa may truce o tungtungan for 2 weeks ya ceasefire o magsabi tampol so sa presyo na crudo at world market. Kanya Nathan, doon na lang tayo sa mensahe mismo ng Father Gerald Jimenez. Ang linggo pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus ay tinatawag natin ng The Feast of the Divine Mercy. Sa April 11, ang ating mahal na Arsobispo Father Sok ay mangunguna sa selebrasyon ng consecration to the Divine Mercy. April 11, 6 p.m. Sa araw naman ng linggo ng Divine Mercy, April 12, magkakaroon tayo ng selebrasyon, 2 p.m. assembly time, 2:10
may prosesyon po tayo, maikli lang, mula sa pinto ng katedral patungo sa altar. At 2:20, magkakaroon tayo ng Rite of Benediction Exposition with praying of the Chaplet of the Divine Mercy. 3 o'clock naman po ay ang selebrasyon ng banal na Eucharistia. Magkita-kita po tayo, humingi tayo ng grasya at awa ng Diyos sa Feast of the Divine Mercy. See you! Yan po si Father Gerald Jimenez. Untuli at ating talagagik su SBM saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray manangitayak na tilatan fake news. Kaya rin inasarin pagkabatan pa imano malalapuniit saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Nandiyan tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at mata
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Cantabayo, sa Lawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Canilang Bacani. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Yes, come hungry, live happy. Mars Restaurant, operating hours 4 p.m. to 11 p.m. Open for lunch reservations. Just inform them ahead of time. Looking for delectable yet budget-friendly treat? Mars Restaurant will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like our ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip-loin steaks, you will not go wrong with their savory bangus a la pobre jam-pack with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy. Pulutan like their signature mix beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Let their bulalo and sinigang also comfort you. And are you craving also for light meals? Come try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta, satisfying chicken teriyaki wrap, and New York strips wrap. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Mars Restaurant. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, and likewise at thank you and good morning kay Manang Councilor Celia Lim sa kanyang birthday greetings din po sa atin. Sabi niya, nag-text po siya sa atin, belated birthday greetings Sir Joe Bacanto. Pray more divine goodness and graces will come your way. My warmest regards to your family and your friends from press team. Yan. Thank you po, Manang Celia. God bless po always. Siya nga pala, mga kapaborito, bago tayo dumago sa bayan ng Binmalay, meron po lang po tayong breaking news, ano ha? Nan kapigan man naago kasi wala agawan shooting incident ditan at Barangay Dulag, Lingayen, Pangasinan, involving a former punong barangay. May update po tayo ngayon. Sinasabi po ngayon ng Police Pangasinan Provincial Office na dito po demonstrating decisive leadership, operational efficiency, and strong command coordination, personnel of the Lingayen Police Station led by Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, OIC, successfully arrested a suspect involved in the fatal shooting incident on April 8, 2026, following a high-level case conference personally conducted by the regional director. Initial investigation disclosed that at approximately 9:30 a.m., a 72-year-old male, a former barangay chairman and resident of Barangay Tumbar, Lingayen, Pangasinan, was shot by an identified assailant while traversing the area on board his motorcycle. Responding police units immediately proceeded to the scene after receiving the report. The victim sustained multiple gunshot wounds and was rushed to nearby hospital for emergency medical treatment. So, yung shooting incident, I will correct myself, nangyari yata to sa Barangay Tumbar, Lingayen. While traversing the area, kanya di man at Tumbar, Lingayen. Okay.
So the victim sustained multiple gunshot wounds and was rushed to a nearby hospital for emergency medical treatment but was subsequently pronounced dead by the attending physician. To ensure a focused, coordinated, and results-driven investigation, Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director of Police Regional Office 1, personally conducted a case conference together with Police Colonel Arbel Merculio, the Provincial Director of the Pangasinan Police Provincial Office. Okay. So, narol dala atong tanagagi ka, the arrested individual who is a resident of the same barangay is now under police custody and has undergone standard forensic and medical procedures. A case for murder is being prepared for filing before the office of the provincial prosecutor in Lingayen, Pangasinan. So yan po yung ating update, ha? Mabilis ang paglilinis ng basura. Ay, at ating tanagagik naman lamot na manlapulan ng karuman, ang galamot nata nakabasan, kadalanti lalamat, basta nadadalanti ratan so dalanditan at gayaman, pasumpot la at barangay tayo at ating tanagagik at agi wala lamot iray basura yawatan niya abuntong lalamot ditan at gayaman at ating tanagagik. Anang nang tila lamot itan ya basura at no akin pangkulawan tayo akin at mabut lanuntan. So nanunung tayo at dalan at ditan at bali na binmali at atang tanagagi. Nununutan ko nutungtong ito wala balot so sa may material recovery facility na bali na binmali yawatan at barangay Papaguya nagauntan. Wala ta natatong tanagagik ya material recovery facility ya dati-rati ng panaon ng dating Mayor Sammy Rosario amin ya basura ya nakukulikta na saray manlalapod sa rin ng Durman barangay at bali na binmali at ditanda titipunan ditanda ibubunton at atong tanagagik. Tapi ang jaruntan, malinis yan ng nangan iray barbarangay. Ang gapoy na ng mong basura, ang gapoy na ng mong detak agantan. At siyempre no, nanang namon malinis so sari barangay, makalit na kamot na inawa. Tano dugyot so sa kaya barangay, ay singa dimdimlaan mo agantan. No dugyot so sa naningnan mo at sari daladalan kadugyutan so naningnan mo sari daladalan ay dimlaan mo agantan at atong tanagagik. So atan niya material recovery facility at abayaglatan actually man-operate. So nagsamay panahon ng dating former Mayor Sammy Rosario ditan ibubunton niya amin so sa haratay basura manlalapod barangay. Kaya rito man insan natan uluron mamimpinsan so panulor na sa may balog at rak yaawit ang danatan diman at sanitary landfill ditan at parte ng Pampanga tatitan so sa may pambabantakan nasa'y basura nasa'y bali na bimalay. Kanyan no nanang lang yun ang saman panahon ng dating Mayor Sammy Rosario agaw tanataton tanagagig ay malinlinis so bali na binmali. Ang gadget super tanat market, public market na sa bali na binmali, malinlinis. Agaw tanataton tanagagig. At sa reaction na sa totoo natan, akin antoy sistema, yung gagawin natin na sa kaplasan niya administrasyon, akin na tungtan. Ya titipo na iraratan yung basura at sari daladalan, singay paparuntal tini, agaw singay papanong ng tini, ilalastog tini. Yawatan iraratan yung basura unya karakol sa basura yan nakukuliktat sa barangay. Is that what we would like to portray? Agaon tanatatong tanagagik. Akin natano okso yun itan
So sa ating material recovery facility, ang tinagagawa, ang tigagawin na sa ikaplasan na administrasyon at sa ating material recovery facility. Existing matitan. Ha? Bali-bali ko mo niya, di man ibantak, iraratan ibunton, iraratan niya basura, tapi nagananong nasari ang dadalan. Akaparuntal yawatan, nasari daladalan, nagunta na tatong tanagagi. Yan tila watan sa problema at basura. Every LGU problema data na tatong tanagagi. Nunanunutan ko niya, gauntan, wala may post na LGU Binmalay. Wala may ibabagada dyan. Magano ta, pawilan ko at atong tanagagi ka. Tasay wadya at atong tanagagi at sa may impose da. At no nayari kwanda, ha? At unkaro iran na sa may suggestion, ha? O unkaro iran na sa may suggestion na tatong tanagagi. O tulong, tapian na resolba itan. So sa ating problema na basura at bali na binmalay. Walay informasyon yan nala tayo, wala manayay ang i-suggest. Walay ang i-suggest sa tatong tanagagi, mangipasara na supplemental budget. Supplemental budget purposely sa intention tuman so supplemental budget at tapian na address itan so problema at basura at bali na binmalay. Pero according to information, the local chief executive refused agdakuno pinaburan so satan niya kanunutan yung mangipasa na sa kaya supplemental budget tapian na address itan so problema at basura na bali na binmalay. Pangkalawang timat at atong tanagagit ta akin agan na address itan. Yes, ibabagad at balot at balbalag. Balbalag so sa may income natan na sa LGU. Ibabagadan 290. 290 million. Pero sa ito po, at sa ito ibabagay yung 290 million, pigaray internal revenue allotment ditan. O di na wala may balon term, tawag na natin dito na tatong tanagagig. Pigaray nanla po at national government. Tasay budget na sa kaya LGU at tatong tanagagig, wala may local budget ya talaga. Aman man so talagang nakukulikta revenue yan nakukulikta nasa kaya LGU. Natan akin ta umbabalog ni walay una arum ta walay share na kada LGU at sa may budget na national government. Walay akaalot dita na tatong tanagagik, walay akabiig. Iiterdad saray nanduruman LGUs at nanduruman balay, syudad at tatong tanagagik at intiron bansa. So sa ito po tayo natin at sa tay babagadaya 290 million pigara. So talagang local revenue. Tan pigara, so nanla po at national government at atong tanagagik. Agontan. Kasi hindi lang yun. Wala rin reaction sa tatong tanagagik. Manlalapot balin na binmalay. Sinasabi nila good governance. Good governance. Agontan na tatong tanagagik. Pero bakit maraming basura? Yun ang tanong natin. Kung good governance, bakit maraming basura sa mga highway, maging sa palengke, yun po yung kino-complain sa atin. Reklamo rin ng mga nagtitinda at mga namimili dyan po sa may palengke ng bayan ng Binmalay. At isa pa hong nakapagtataka, bakit na-refused yung proposal na magpasa ng supplemental budget para mahakot yung basura, lalong-lalo na doon sa material recovery facility para magamit po yan. Naukal
na ukal iraraman so watan niya tiptipon niya watan niya ang gadnata na tatong tanagagik si katutay balbalig ya pangkalawan nasari taga Binmalay. Akit ang gapoy gagawin ya solusyon na sa LGU ya naasikasutan so material recovery facility. Ating material recovery facility at barangay Papaguyan. Kumunsay kwanda, suggestion da. Ha? Atay material recovery facility na bali na Binmali, linisan, asikason, apigaran, numan bilang wala kakulangan tutan. Tapian jaruntan, no naukse itan, naasikaso itan sa material recovery facility, aratan natan susari basula yawatan niya ng sangkanong ng madbata-batar, mapaparuntal sari daladalan, na andi ditan. Ditan, instead ya ditan sa pangipunduan, nasa ribar barangay, di man la at sa may material recovery facility so pangikargahan. Adi mas mamaong ni, mas malilinis ni nungnangan so bali na Binmali, nang sa may nanang namoy, wadtaan dalan kad karsada, nanang namoy right abunto niya basura, sako-sakon basura, ya ara may arom, at aapangaton danite, aapangaton dani, agawang tanatatong tanagagit, agmunibag ang dugyot sa Binmalay. Sinibag ang malinis sa Binmalay. Aguntan. Kayan, sigatutan so balbalagya pangkalawan datatong tanagagik. With all the praises, say income na Binmalay at from 50 nagmali something like that, nagmali lang 290 million. They're flaunting about that budget, 290 million. Pero, nakikita natin yung mga basura. Asan po yung good governance po dyan? Yun ang tanong. Asan po yung good governance? Bakit hindi natin gamitin yung pera ng taong bayan para masolusyonan yung mga problema dyan po sa basura? Because, it is very important na masolusyonan po yan. Kasi kung mapapabayaan po yan, hindi po mabibigyan ng solusyon yung mga basurang yan. In the long run, magbibigay po yan ng sakit. Aguntan. Mangitan na sakit. At mamatak kun, nagkalalulay senior citizen, kung lalong-lalo na, kung mahina na yung resistensya, aguntan na tatang tanagagik, kapag kamahina kasi ang resistensya ng katawan, madaling pasukan ng sakit, aguntan. Datan, mahina lang ang resistensya mo, expose ka pa sa mga basurang nandyan sa paligid, di magkakasakit ka, aguntan. Di bali ko mo, mamurmuray mampatambal. Di bali ko mo, mamurmuray mampa-ospital, andi, mababli. Secondly, aliwan saray mamatak kung labat, aliwan saray senior citizen labat. Paano tura may ugugaw Ara may kapanyanak yung ugugaw, ara may ugugaw ya magalaw, agauntan, tayo mo larat yung ugugaw. Siyempre umpaway irad sa rikab-kaabungan da, na-expose ira at sa raratay basura, yawatan niya bumbunto nagauntan. Datanong na-expose ira, ang tinagaway, nagunuyan walay man sakit la. Aliwan sa atan labat. Aratan na basura, daguon, nasaray bayangat. Aratan niya bayangat nani, aguntan, undapod sara may panangan, kakanon, nasaray totoo. Yan din maputan, so saray bayangat at saray kakanon, nasaray totoo. Anto iniitatutan? Sakit, agauntan na tatang tanagagi. Sakit. So, may problema at basura na aruman lalamot na problema. Antutan so arum yung problema. Sakit. Yan naala nasare tutu lapod na expose po sila sa mga basurang yan. Kanya sa kwanta, antoy kakanaan natan. Antoy kakanaan natan. Nasa tay 290 million pesos sa budget na bali, no, agmatlam lamang na pipinabagan, nasari totoo,
yan, naiyagal ira, at sa te sakit niya na alada, at sa rati basura, gauntan. O ito pa, ang isa daw na nangyayari about dyan sa basura, ito pag holiday, wala ring hakot. Kasi naka-holiday ang mga employees, mga job orders na naka-assign sa waste management. Oh, di ba dapat hindi naka-holiday yung mga yan? Isa yan sa mga departamento ng mga lahat ng LGUs na hindi dapat naka-holiday. Now, correct me if I'm wrong. Pero, si katutay pagkatalos tayo. Agantan. Kaibalatan susay MDRRMO, CDRRMC, agantan no jud siyudad. Kasi napaka-importante the more na dapat makolekta yung mga yan kahit holiday. So yun palang isang rason na sinasabi nila ngayon. Kasi kapag ka-holiday raw, wala ring hakot kasi naka-holiday ang mga empleyado, yung mga job orders na naka-assign sa waste management. Isa pa na sinasabi po nila, yung MRF, pati yung material recovery facility sa Tumbor, pag holiday, hindi rin tumatanggap ng tapon ng basura. So sa Tumbor yun. So correct me, hindi pala sa Papagayan, sa Tumbor, yung MRF. So pati MRF sa Tumbor, pag holiday, hindi rin tumatanggap ng tapon ng basura. Bakit? May holiday din ba yung basura? Ang tanong may holiday din ba ang basura? So ibig sabihin, kung ganon, ang essential activity na waste management para sa bayan, naka-holiday rin, kwanda natan. Ito patatatong tanagagi. Lapod holiday, man holiday kimat, so say basura, man holiday mat. Andi balik umon, no man holiday basura, tagamangitag na sakit. Ay, paano to anggap holiday na sakit, tagundan. Basta biglang pimakat, abaanan mong makapkapoy sa resistensyam. Isang kakadalan ditan, at basuraan, asinggo mo. Ay, yagi. Tapos mamangang kanya ice cream, lalo lari ugugaw, gandan. Mamangang ice cream, nagunay, di mapoy bayangat, ay, anto Tasay kwandalante atay sali na sa may bayangat, dakil yung mikrobyo awit tutan, milyon-milyon sa awit tulatan yung mikrobyo. Ya oras din mapod sa may kakanan mo, natilak laraman yung mikrobyo, yawad madsali na sa may bayangat, agauntan, si katulatay pakala ay sangkit. Kaya sa ikwandalante, anti gunan siya. Nasa ibalay, yauntan kabalag so income, at tagmalam lamang balat na binaidan na address, solution, itay problema at basura. One thing more, akitag yung gabay yung supplemental budget, nagkamarakap. At tamang supplemental budget kayo, na-address yung tampulitan sa problema at basura at bimali agantan. Ang gaputan niya kapaparuntal at daladalan sang kanunang nasari tutunon dadalan, pati sari bisita, nanang datatang tanagagi, ang tulay impression that bali na binmali. Di sa impression that dugyot kwanda. Gabayutan niya, aksubi niya impression na sari tutu, yawatan niya atuktung ilang irarati basura daladalan, hanggang tanatatang tanagagi. Sana mabigyan ng solusyon po yan. Malaki ang ating income, good, at malaki ang ating income. So, we make use of it. Kasatan niya kwarta ng baloy. Bakit nagbabayad ng buwis ng taong bayan? Para may magawa ang gobyerno na in return, tawag na sa tatong tanagagi, manggawaray may solution to address iraratan sing ontan irang problema, singasati problema at basura. Gawin na tatong tanagagi. So, we pay our tax, what we expect now as taxpayers is for you naman
to compensate us with good service. Agaw tanan tatong tanagagik. Ani sa kwandalalingan. Kung marumi ang bahay, it reflects doon sa taong nakatira. Siguradong marumi rin yung nakatira. Ibig sabihin, dugyot din yung nakatira. Gauntan. Si katutan sa impression. No marumi ang bahay, siyempre, it will reflect doon sa mga nakatira sa bahay na yun, na dugyot din. Gauntan, gabayutan, natatong tanagagig. Ay, agi. Sana nauksoy tita na tatong tanagagig So with that amount, we can do so much with that to address that problem ng basura sa ating bayan dyan po sa Binmalay. Siya pala, binabati ko ang Pintong Clan. Magkakaroon sila ng reunion today dyan po sa may sa bahay ni Madam Elma. Yun, ang dress code is color green. Uy, sa lahat ng mga angkan ng Pintong Clan, magandang umaga po sa inyo. Happy Reunion Day. Hanggang pala yung malam, yung oras sa tatang tanagagik. Sumayin niyo po ang pangalawang portion ng SBM Saray Balitan Matwa. Akaula pa kantabay lalangula. Saray say lawas yun kaaro, lawas yun kapabrito JCB, Joseph Kanilang Bakani. The technical side si Mr. A&D Engineer Nixon Dakal. SBM Saray Balitan Matwa. Kabusol say kabusol na saray manangi tayak na tilatan fake news. See you po Monday dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM. Tired of the stress and noise of the city?